Ko Ngāti Whātua ki Ōrākei, tētahi o ngā iwi o te motu, e pāwana ki te kapuake i ngā hua ka puta i ngā whakarerekētanga a te kāwanatanga ki te kaupapa pūtea taurewa o kāinga whenua. Hei tā Ngāti Whātua ki Ōrākei, he whakarerekētanga tika, he whakarerekētanga whaitake, ēnei. He whenua kua roi ia te pakanga, engari ia tōna wā ka tū anō ngā kāinga o Ngāti Whātua ki konei. It will have quite a large impact to allow whānau to reach their dreams, and the priority for us here in Ngāti Whātua Ōrākei is to house our people. Hei āwhina i tērā o ati, kei te aruaru te poari o Ngāti Whātua o Ōrākei, i te kaupapa taurewa pūtea, kāinga whenua, me ona hua. We'll take whatever is coming that will assist our people. Our people have got smiles on their faces today because of those announcements of the changes. Me mine kātika i nā kua whakapuakihia e te minita tuarua i ngā take whare e tāri ana tūria e ētehi whakarerekētanga e māma ake ai te whai pūtea hei whakatū kāinga. The fund will now be open to Māori land trusts, to whānau o hapu groups who wish to build on Māori land. Aha kua ngā tohe ōmua mo te whenua, kei te tohu tonu a Ngāti Whātua, mō e te hi atu whenua, kia whai papa kāinga ai ngā uri. Kei roto i te kaupapa kāinga whenua e ea ai te taha ki te whakatū whare. The main thing that the Kāinga Whenua scheme changes bring to us is that there's a ray of hope. Okay, so you can't put a value on that, but most of the desires for our whānau here at Ōrākei is to have their own home. I nā ka hore e kore he orite anō ngā moemoia o te iwi Māori whānui ki o Ngāti Whātua. Kia whai aro tau ki te whakakāinga i o rātou whenua. Te Aturangi Stuart, Te Karere.